endometriosis adi PCOS ge faruwaya ආසන්ද ස්කීමුන් ලිබේන ඉන්තිසාම මිහාරවාණී හමජස්සාෆ් adi IUI adi IVF ge faruwata ලිබේන ඉන්තිසාම හමජස්සා IVF IUI ge faruwage ehi sateka fas farataka hamajehi addi hatar farate wani mi khidmai hoda mihar fashaf adi mi khidmetta demehetteni gotegga kuriya gendiyuma sarukaruge budgetum 5 million rufiya kandala fertility care fund miharwani kaam koffa agonu wawdefawa gota dawlatuge belmudahuga tibe kudinna khasakoggen komme kujjakan ailay minamuga programe midiyaharwani taaruf koffa dawlatuge belmudahuga tibe mifada kudin hedi bodoma ekashena rangalo aili vette ge fursat fahikodinuma kuranu masakatu tereng mihatana jumla fastolas fas kudinna wani aili vetten hoda deifa hama eyako dawlatuge belmudahuga tibi kudinna beenumwa dirulumge hunartaka masakatuge tamlinu foru koddi ekudin zimmadaru raitunge gotuga mujtama neruma beenumwa khasa program ves miyaharu ala taaruf kurefave isravehinge hinhama jehuma ufaverikan kasharu koddunumaki agunu dekke gotuga qawmi wajib egotum fahi kuranu fursatugo terega agunu wawdefawa gota malega isravehinge naadi qaim ko isravehinna khasa duisatta nuadi hataru harakatte pani hingifa mi harakatan hahas hatarsteka salis hafaratakum furhima koffave rajyage ehen kankolutaka balaru addu city feduga qaim kurmu nimma fawa isravhenge hiyawahi public private partnership ge dashon kuriya gendiyuma miharwani yolan koffa isravhin kure umurun duwaspe khassa belhettu terikam beenumwa farattawge ufaverkama aburerkan damahattanche ekamattaka efad isravhin balahatta farattaka khasa program take mani taaruf kurayf farma kurayf rajyage fassa tolegga mi program ta miyaharu terega fishgen taan nazuku halatuga diriwole farattaka rashufemwaruga ehi teriwane ehi terin tamrinu kurma kiwes agunuge manifesto wawde mi wawda fudduma gotun kuriya gendam feshi ibama program ge dashun fassa tolegga salis tin rashegga duisatta sabbis ijtimai madadurin miharwani tamrin kurayf mihar terega rajyag ituru fassa tolegga ibama program hinguma wani reif rajyag eki kankolutawga diriwole dawlatuge khasa samadukama rakka terikam beenuwa ailata denagane halu kihine program midiyaharu taarufko maalaya atolu terega jumla barahas essateka ashavis gebisiyaka sarukaruge team ta ziyarakko efarattawge haluhwal olum filwa hadafave mi program mihun diriwole hurihara shegga kuriya gendima bani reif rayitun haluhwal denagannan gege ziyarakko libe maulumatuge macca binako kankan islah kuruman avas fiolata awulmen alamun genda migotun divhe rajyege abadiga tibi fastolas fassaharu matige emmeha farattaka nukulden terikan hunna farattawge furihama maulumatu adahamako ettanakun trekko belehettene nizame miharwani qaim kurayfa misarukarun qawm taraggi kurani hama evves bay bakinuko ekamattaka anhenunga kureruma ekambalun baarere kurwa fursatta fahi kurmaki misarukarun waran iskameddekam anhenun vyafarige daira nukutumang hivwardinumattaka lui loan dukuruma 2026 wanaharu 7 million rufiya ge khas scheme wani taaruf kofa miskime dashum furtama fiyawahiga fastolas farataka miharwani loan dukure mi khas loan scheme ge fan service insatta khasa kurefawani nukulu den terikan hunna anhenunna mi loan scheme ge devana fiyawahi miharu terege rad ko viya kuriya gendewen ಗೆವೆಶಾಣಿಯಾಗ ಶಿಕಾರಕವ್ವ ಫರಾತಕ ವಗುತಿ ರಕ್ಕಾತೆರಿಕ ಫೋರಕೊ ದಿನಮಟ್ಟಕ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಿನ್ ಸರಹದ್ದೆಗ್ಗ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ತಕೆ ಕಾಯಂ ಕುರುಮವಣಿ ನಿಮ್ಮ ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಫುರತಮ ಶೆಲ್ಟರ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗ ಫೆಶುಮ ಮಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹಂಗ ತೆರೆಗ ಯುಲಾನ್ ಕುರವಿ ಎಂಗಹರ್ದು ತೆರೆಗ ನಿಮ್ಮ ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಖಿದಮೆ ಫೋರಕೊದ್ದೆ ಫೆಶನ್ ಮಿಕಂಕಮುಗೆ ಇತುರುಂ ವಕಿ ಜಿನ್ಸಕವ್ವೀತಿ ಕುರ ಅಣಿಯಾಶ ಗೆವೆಶಿ ಅಣಿಯ ಹುಟ್ಟುಮ ಮಸೆ ಕುರಾನೆ ಜುವಾನು ಬಿನಾ ಕುರ್ಮ ಫಸ್ಸತೇಕ ಜುವಾನು ನಂ ಅಮಾಜ್ಕೊ ಮಿಹಾರು ತೆರೆಗ ತಮ್ರೀನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕೆ ಹಿಂಗುಮ ಕಂಡಾಳ ಫವಾ ಕಂವಿಸ್ ಆಗುಣು ಧನ್ಯವಾದ